Hey guys, good morning. So, first and foremost, ay niyo pansinin na akong kung cream sa akong face kay pimple breakout ko. So, kung bantog nag-apply ko na nga cream. It's currently 5 a.m. in the morning. Og my agenda for today is like nakulakaw 9 a.m. Pero sayang ko nakamata. Kamutan di ko katulog kay excited kayo. Like, nani sa akong heart o sa akong mind na dapat sa'yo kong matang. Gusto ko matulog pero dili ko katulog. Ano nga na bilang feeling. Sorry kayo kung akong voice is like gabi ka hinay or gabi ka marag, gabi ka husky kay I'm like trying to talk to you na kanang hilom bitaw kay tulog ba akong parents. So we all know na happy na mga Pasko, then pila na lang kadlaw Pasko na. And we Filipinos believe in the saying that it's much better to give than to receive kay lahi lagi daw ang happiness nga imong madawatan pag ikaw mismo nagatagikan sa imong kasing-kasing kaysa magdawat og gifts. So ambot lang siguro bantog mo kung di ko katulog tarong kay excited kay ko kay atong video karon is about like giving. So before ako i-play ang video, I just want to say that I'm very proud to myself o sa akong mga teammates sa akong pagkabuhaton unya. And hindi na ito palagayin pa. Let's go. Hi, baby! Hi guys! So for today, naami karon sa St. Joseph Foundation. Just to keep it short guys, my classmates, specifically ang akong 4th year nga section which is charity, nagplan nga to celebrate our Christmas with Lolo and Lola which is here at St. Joseph Home for the Aged. So karon nag-set up kami kung sa mga gani buhaton. So na sila dahil. So yeah, stay with me and let's see how it goes. So bye! St. Joseph Golden Hope Foundation, and thank you Lord for a safe year and peace that I had our life and peace. Baba kay kanay. Smile, be smile. Complete yung nipo, no? Smiley kay kanay ba? Complete yung nipo! Nay. Ako, sa kamera ka rin, nay. Smile na, smile. Nanay.
Christmas! Nay Amay, saya ni. Bye-bye, Nay. Bawal sa dyan. Balik kami po rin na yan. Bawal mo yan. Bye-bye, Nay. Merry Christmas! Bye-bye. Bye, Nay. Merry Christmas. Bye, Tay. Amin po tayo din. Bye-bye. Hi guys, so that's it. I hope you enjoyed this video. We really had fun here at the St. Joseph. We had moments to talk with their life and the family. I'm here with Christine. So I encourage all of you to visit here guys and celebrate with Christmas nila lolo o tatay. Lolo, tatay o nila nanay. So, happy Christmas guys!